KSA หอยเป็นนั่นตุนพันปัจจุบันเกลหิละนอนกิดามจังตาริเครปโปอาลามพุทธักและเป็นนอนโกหุริไซละNamrata Engtipiโปละบางสองแกสพุทธักจะนอนนิลิตุมสตามีเพรสมิดกิดูอินังก็กระเทกลหิละอาทินิลิตุมนอนการจุลงะเจงเกNamrataบางalang li dead body leke nogang silong dam long si ar julong lo kadok wis tami thek long hor lo si tami ladak ni litum ke mun chi dam ma te litum ke ma tha dam ablam bang ke la helo athe ni litum ani si appearance hem ate Namrata hem sami ni litum dam lo hadak tarik krinar ke July tarik krinar ke litum hadak humri dam lo la si hadak ko humri dam pe nang ki thano nalam the ke la son helo alang litum hem alang li sopia bang di fu dam ji hadak Nizir pi ba lason nizir po lason hadak kacitong damji aphansi nili di pubar ji pusi hadak college dun boy pen college address pen samialang si blokang ke si di pubang ji puson senil tumanang thandun lo la si di pubang jui pen alang li labang so Namrata bangta 15 tarik alang li dadak bang lo di pubang lo alang li ajir po inut Tero na sangho do kasi nilitum han nang pachini dun lasi labangso tero na sangho aphan nilitum pini ladak amen ke en pon mate a photo hai litum ke baklang pon inang kok bangke lahelo athi 15 tarik alang li hem penang ke bar ia bangke alang li labangso au so po pha nang kachitong phan salang li wanglo alang li jirpo pasini tum phan than lo lepen labangso so arjikiding o bole labangso pin sepen kaching kilong lo puta kali Facebook pus jalan tum cicini pusini tum nang thandun Facebook pen cicini salang tum bang citong nang pusi ladak di fu bang lo lepen 15 tarik ajo bang tarik krep pho Julai ajo bang alang tum dak di pusi ani hem se dora pet pusini li tum nang thandun lamasi ni li tum bang lason sinon kamat ha arsik jit alam the bang la helo hok lo alang li jirpo non ke akai la puson first year ka porhiarta pulutang te lake ka chingki ka chithan ka lake pia potum phan sta me actually ke chithan kang pulutang te apai tum tan la helo pin so ko bang jong dak long posita no na bang ke alang li dipu dam ji nijir pi nijir po tum chitong dam ji po joy ni se bang jui lo sita me apai tum ma ko ma pin so long ne ki dam bang tum chini pa me sita me la dang bang lo tarik re pon yang tum dora pet lo ani hem kusipu la pen la bang so ke do hot alang le hem pen api ri chiwan bi amat si la dak jitu la so pin so hamren teno na sangho kusipu la bang si pi ri hai nam pi lo 15 tarik ajo la bang so Namrata bang dress chiwan bi det ko join ni si la si la bang so dress nam pi lo le pen KFC hai ta juilin lo pacholo la sila so KFC long alang le tum bahini dora pet a photo status abang la tum chibi lo la so a photo ke chibi bena joini si a hema sort mangta chini lo je ni so pi bangke non latest bangke la so a pin so long si dudun pusi alang lu mangta chichini lo a pin so photo ke la hilo ho a hem la bangke hamren munit lake terona sangho pusipu mo ani li lagle WhatsApp no sebenang sali get bo sita minali tu maladak nang paklang iglo non alang li jitu ke viral ibang address ta lahilo sita mila pinso foto bang klang dun ig ede matru achoy la lo so si address di paklang chok sino mal viral lo sita me actually gila so KFC long la tum ki jui rap mate vishal long marketing ka puri gila so arni gila pinso lahilo la pen alang li labang so la 15 tarik arni ta la pen si dora pe la si non nilitu WKSA pen kimat hada malama tenitum karju ban kang tung mangkala pinso phanta ni tumangke arju pan tung duklo athe alang li labang so pi phan Facebook pen kachichi ni chojong pen selang li kachitong la dake pha pen si pi ri ki nam pi ba ke pa juilin pulotang te non alang li la an hangju hang hai lu pulotang te pi post alang li man nang kachi lang dun mang widet lo lapen people salai nak chuhumri dun de lo je alang li jong si labang so pi pen Namrata pen chichini je thek do 15 tarik ani ta dora pet ulotang te alang ni tanong wang nang ji ola so pi ni ner si Facebook pen chichini cheng lo chitong lo ni pak chu lo pa jui lo sita minolon dead body la so si long pat alang tan humri nang e polo la si number 1 manget du pinso phan bang ta ka chu ning ri ke la helo nang li tero na sangho nang li na hak li dos ta me amen ma bete ni tum pini bang nang ar ju tong te da sami dum hamren sami humri dam ik nang pok po a the nang li labang so pi phan ke tarik re phor ni ke nang ke vi KFC long sami pon la pen vishal market sami nang shopping hai puri pon nang li ke nang
ปีอะจ้อยสินอนสมิละสุปีกิเด็ดบอดี้ลองสมิดูกอกโลละสินางลีนฮักลีดูสตามิละบางโซมีเดียทรูให้เป็นนางลีนางจิตเทคโดนลองลปุลตังเทนางลีนี่ลิตุมาพันนางจิตตองอสอนเตมีปาร์จิปุสินางจุนิงริโลอาเทนางลีเดนการบีปุปุลตังเตละบางโซการบีปีอะปรันเกดัมจุยเกนางลีตาเป็นส่วนบางเกalam thi chini ji mane tahai ba ko peni kunani hidden pa wak pa kasong do tahai pusi nili tumben mage matha pon ik dek lo lasi nangli phani tumke nang ki jong pu ban ba ke nangli chima thadam nang ne sita nangli wang non nili tumalong nang chiki nang chi than non lalu pulu tang te nili tum stami nangli phanakar du nang jalam sa nangli long answer do pami bolte nang thangoi thangalam ave sita non la an bang so supi adet body titan pen hangju hang hai pen nangli wang nang je pusi ni lagi nang litum phan la litum KSA pen ke nang chuni ri lo la pen nang li la bang so pi phan mang kia ko ni tum arju polong lo parents tum nil tum hanang chi than na te ni tum apia ate tum meten apai tum na ke than na video sta minil tum long do lagle mo nil tum la bang so video sta min nang litum mar kinang do ko te nang litum hanang pi ji alang li la person se la dead body long pen la so long ko lo mukha labang sopin so ben kaching kia calls tami dolo la si kollo amat si o ni chitong ke chitong lo namrita pen aju 15 tarik ni tum sangra pet lo sangra pet ba ke physical ke sangra pet ba ni tum jongdam de sitami alang ni tum ani hemli do positami bahini sangra pet mane ki do bang ke mane ajir pilong la iruwet puli dum pudam de sitami la tum sangra pet pulutang te pinang analam galang chini dunji la si alang li yong si thondun pami lu putang te bas long dang thondun ma mate gari so tong ke thondun la lo number ni dum point ke nep dam jike la pen alang li la bang so thondun det pen pulutang ti akwa lang ni so sining je thule ni ke non Bangalore si dam bom lo ni li non ke da avelo kusi si than la si alang li Bangalore le damon ajale damo sita nang li no hak li do sita nil tum bhan nang contact tha la pen ni tum nang li pen ka ching kinang jakinang so doi kok lu asila da ka kes long bang ke ki cheng si bang ke la bang so ke nang li long ke bang si ba nang li pen ka ching ki ka chi than han lo las la pen nang li pen ka ching ki ka chi tong a joi ni nang li phan ka chi tong a joi ni si don alang li hem ka chi dam bustami la son ghotona rak chiam lo si dead body hadak long lo po joi ni sunu ke klang lo la sinon hadak dead body klang der ma ko number hinia point ma la hello alang li dapen dam lo tangti alang li ko son pen sia ko non gari arlo hala seden Hussein bang chithalo je oni tum poisa la man masini pachilo ni tum chibang sai ma pachilo pasila sa ninje la sila kini tum ke kroida mun e athe alang ko son se gari arlo ke do anuwet alang solai poma matela namrita phantong pachi po matela gari dang ko hutong hada main road long ta pasang kok do pachi poma ke la ni tum ke kroi tek thela si labang so saden Hussein non alang ni namrita phani tum ni si pachilo lo po ka chikubir ke la hokali ni tum kroi dam tum te la hello point na bangke lepen number ke thama point na bangke la hello alang li nogang long dead body da long dam lok lo to api tum bang apu ga welo apai lepen ati tum bang chiri lo 16 arni la July 16 arni lang tum masupi panchi call lo switch off pasi klang lo ambala tum bang tamat scopi pasi switch off re na polo ke sami lang so thana long dam lo FIR pi da missing ku la pen dead pin ke la tum 17 arni bangke charge long lo je dead body nogang long si do son tum chilang dam hot bangke aku non alam kar ju long bangke pinky das ko bang inut missing kulo hada bang chitin ko mat namrita dead body bangke la tum sipon den masih hada menemi an pidam de pusi aku non ngala son hal tum chikrong de la sila dak ta la so kes long pulo tangte la so namrita ke anuvet la lang gari ki churiya pon se sinogong ki dami po bang takali la pen ke la so mia mum chai along la so Saiden Hussein long pen bahini bet ki dam dia usu takali athia lang ke college por hebo mo sopi la sinon ni le tuma bangke non thana nogang lo stami ni tuma ke damji dambomon kapre kar benglong song man ta damlo hamphang song damlo si choro lo lang tuma la song chirap thek nei ki sungut polo tang te salang tuma damlo la si la so nang thak ni tuma dam khuji athi alang li sopi polo tang te chichini nang jula pinki da sa family tumta athi non la namrita ke face te pinki tribal face ki pilo di chini areng color pen pistame la pena kache achera pistame tum chini lapen ari long stami arnan tado singkringan nan tado lapen ke hon ki kok tado tila su supia phan ke alang ko son sit hala tum dasa tum ni supi lu po chitin relang mi plong de nang polasi hala dakta kinep dam nang japon ke thetan du kok lo la sila dak bang ke la pu ghurai pu ka jilipia son sila pu sila dak ke iso mane thetan ala dak ageng do pu sini tum ke hok ponji la bang so namrita phanta
ladak kumani tong di phupen tong fun ki kolun tong dak chi tong nang potong lapan ki thak kon tong kunani to wara beng patol tum lapuson si chi tong to bang hingi bang thong lapuson tong ke dep tong pachilot ma kusini non ta jong pandam si athe labang su ke kipachi gali lake mani pelo rep det si kipachi kusini tum ke hop panji athe kipachi ta halaso hushen batalake gamusa halaso namrita loge phulam gamusa do ko asamis gamusa intela sudden hushan ke lage so phulam gamusa namdam se se namrita man ke pachi belge ronda kali le pana por dawi alang long laso lasi la bangsu so pi phanke tuteli lada difupen kumani item pen lapuson ling dosi bala puson third party second party lapuson dosi ki ponsi rape death si murder puri pusini tumake jongpon ji la bangsu so case ke lasi non la haya puthak ni tum non tarli bom lo ni tum same do de sang se pen ni tum same ani sia hem tami humri dam lo la pen ji tu hadan ke thano na case bulo tang te ki jeng se bang ni tum ko rui thunam ko ko alang li la terona sang ho bang sitami chitong dam ji chitong dam nang ji apolonon a hema sort long pusitami athe me apai tum ke already alang tum status ke endun elo alang li tum capsule long kunane ki jui dam photo haita namrita bang status long chibi lo apai dum bang ke kachiri pomatsi o ladak status long dolo oni supi ta muk ladake ajir polong ba nong nom ke uwe chala boyfriend na son sila so pin solong si jui dun lo bon o jui dun lo jo ko silang to status long si chilang dun chot lo la pen na status photo en sila tum non chibi ko si non last time ni tum hanang paklang dun long pop lo la hello lasi non itum noganga thana phani tum ako isi ni tum ning ki pulo ki pung pen ma te ni le tum ni kang sam se ki pa klang ji bang la hello la bang so noganga police tum stami ko son si alang li tum le men la bang so saiden hussein phan la hello namrita phan ki pa chia bang men nek che la sila ni tum ki proi thek the ni tum nam dam si la bang so akes tami ni tum ta un an ki chirap bunji la pen ha bang so au so phan ji tu ki pon det lo gari lo do lo pulo si gari nu along ke inuvet le ke do kali ji ko mane pin so tum ta do ta hai ji la sinon dna test tami non pini ke de bar lo mongol barani dna test tami klang ko la sila so klang lo pulo tang te ni tum da copy ko so ma da results tami long ko la pendel lo putang te postmortem tami ko result klang ko non mongol barani la sinoni tum dala si kang hong la si la bang so dna test klang kliang ko la pen postmortem report klang kliang ko la non ki dam tang anjir pijir ko pen ki ju rapatum phans tami sing chuni ri ke la hello nangli tum karbi pi pujin sura nangli tum la 15 tarik pen aprang ka chitong ka chingki du na jir po jir pi do polo tang te nang tum nang chitong dun ra nang humri dun ra la bang so so phan akichirap nang dun nang chirap nang chitu dun na son tep se chuni ri lo la sin nang li terona sang ho sitami nang li jong si ko peni ki chok che awi polo tang te nang li nil tum nang chitong tha nang pheri nang ne la peni tum han belek ta nang ma tha nang ne nil tum han nang chitong ta chok athini le tum nang li tum nang li phana bang ke kar jukang tung mang ke la lo je nang li 15 tarik ni la bang so so pi pen dora pet wa pot si kupini ka cingki ka jithan ba la bang so so kumane pen la pu jirpo pen na jirpen kumane ka cingki son do ma ba pu juina mang bala son da mang pen ni la son cindi dun tahan mane ba kupi ko son tong la non bang la son det budi long long lo ni pusi ni di tum ke nang li phan ka chuni ri kang tum ke la helo nang li phan chuni ri bang ke nang li nil tum phan contact non kali te nil tum phan chi tong tha la helo nang li te ron sang ko hamre na sor pusi ni tum kar jolong la lo. The public can clearly say and clearly tell that it was late victim Namrata. Then how could the family not recognize their daughter? And we have heard that the Pinky Das, she is said to be 14 years old. And late Namrata, she was something 17 or 18 years old. We have heard that she is a minor. Then how could they not recognize by the face and say that it is not their daughter? And after taking the dead body, they have hurriedly cremated the body. So we believe that there is some nexus between this family and the arrested Saddam Hussein. So even the police, the investigating officer, he should also be held responsible, because without proper identification and without proper verification, how could he hand the dead body to some other family? And we can say that he did not do his job well. Either he was bribed with money to destroy the evidence, so he gave the dead body to some random family, or he was not doing his job well. We can say that. So if he had done his job well, then
the dead body could have been retrieved by the victim's family and could have been given proper cremation. So we appeal to all the students' organizations and other women organizations to stand in solidarity to demand justice for late Namrata Engtipi. And also there was two organizations that gone with the victim's family to Nagaon to file FIR, I think, against this victims, no, not the victims, but this Pinkida's family, because they had taken the body without proper identification. Because see, how can the family not recognize their daughter? Even the public can tell that seeing at the dead body's photo, that it can be said that this is late Namrata. Then if it was their daughter, how could they not tell it was not their daughter? They said that it is her daughter, and they took her away. They took away the dead body and they cremated it hurriedly. So there is something very fishy here. There is some nexus between this family and this Saddam Hussein, or we can even say some maybe police personnel involved in the case. So we are not satisfied with the investigation report of this over the death of this late Namrata Engtipi. So we demand proper investigation and we want transparency, and we want the full detailed investigation report of late victim Namrata Engtipi. So until we get justice for her, we want rest. So because we are women's organization, and we always keep saying Beti Bachao, Beti Parao. But what's the use of saying this Beti Bachao, Beti Parao when women, when girls are not safe? If the government has taken some preventive measure like installing CCTV cameras and all, then up to a certain extent, women would have felt safe, or they would have been safe. Such sex crimes or brutal crimes would not happen so often. So we demand justice for late Namrata Engtipi, and we appeal to all the students' organization of Karbi Anglong to stand in solidarity and demand justice for her. So we want justice for late Namrata Engtipi. We want justice. Justice. That daughter Pinky Das to be missing, but their daughter was later found to be alive. So there is something fishy here, and how could the family not identify their daughter? How could they not recognize that it was not their daughter and somebody else by looking at the dead body?